Ovo je na Bogoslovskom fakultetu, kada je pričešćivo studente, ovdje su trenuci isto kad se moli za početak sabora da Duh Sveti siđe. I onda on je te metanije činio i on je to objašnjavao kako se to pravilno radi. Jer on je dugo vremena bio u manastiru Bujan, pa je bio u manastiru Rači, pa kad je pričao kako ruke treba držati. I ovo je taj izraz, znači da se stavio ruke na zglobove. Ne ovako, mnogi kad radite metanije opružu ruke. Ne, on je ovako stavio da bi se više mučio, odabrao je svoj put. Ovo je Pećka patrijaršija, znači gdje je on bio svoj na svome. Pećka patrijaršija 2006. Tu je on bio još u snazi. Ovo je u patrijaršijskom dvoru. Crkva Svetog Dimitrija, sad je prava jedna lepotica u Beogradu, Novom Beogradu, crkva sada građena, završena, ostale su i freske, su urade, ali kažem, fenomenalno urađena crkva. Bio sam skoro sa patrijarhom Porfirijem. Detalj, Sokol Paradajza. Znači, krst cara Dušana, za vreme patrijarha Irineja, ovaj deo koji je slomljen, je popravljen. Jedan kujundžija, Pokinica, ovo je nadimak iz Čačka, Goran, nema sve tvim vezima u trenutku, da me ne držite, je popravio taj deo. Znači, originalni krst sa dvora cara Dušana. Sok od paradajza, znači, koji ubija na smoću, štiti telo od mnogih infekcija, svega. Evo, tu se bolje vidi taj krst cara Dušana i vidi se taj deo koji je nestao u vremenu, znači iz vremena cara Dušana, najmoćnijeg vladara Balkana. To su neki izrazi, ima tu da je on nasmejan, vidi se taj osmeh, govor. Ovo je čitanje, obično se obraćao za Vaskrs i za Božić. Ovo je čitanje Vaskrsne poslanice. Mislim da jest. Ovo je na odru i sad kad pogledate, on se upokojio 15. Ovaj snimak je napravljen 17. 2 dana po upokojenju. Vidite, znači, to njegovo, znači, blago samo utonule oči, boja svetačka, pojete žute boja, znači nema ništa. I, što je najvažnija stvar, običan čovjek, kad se upokoji, on se osjeća za udara. Patrijarh nije za udara. Ovo je taj patrijaršijski tron koji postoji, kako je sagrađena ta nova patrijaršija iz perioda patrijarha Varnave Rosića. Varnava Rosić je bio izuzetan patrijarh, kratko je bio patrijarh, ali za tih svojih 7 godina koliko je bio patrijarh, je uradio tu patrijaršiju od čvrstog materijala i onda posle na svu nesreću patrijarh Gavrila je kratko bio tu u Kraljevini Jugoslaviji, zato što je već 1941. bio aprilski rat. On je bio interniran i onda posle te internacije dvorac, patrijaršijski dvor je pretvoren u komandu nemačke vojske. Onda su Nemci od dvorske te crkvice Svetoga Simeona Miratočevog napravili oficirsku kantinu. Onda su svašta nešto su radili, ali ostali su ti tragovi, recimo, Nemaca. I kad su sređivali patrijaršijsku prodavnicu, našli su mesto gde su cvjetovi drva. I ostali su u mermernom podu tragovi Nemaca.